bafowethu ngithi lezi nja amagolonini bafuna umuntu enhlamba labakhuluma ngomfowethu uNdlovu kaMfowethu emhlabeni bese bequba indaba bengazi ukuthi kwenzakalani ngomfowethu uNdlovu kaMfowethu emhlabeni. Ngithi ababuza mina ngisabi mina inja umuntu futhi umfana kwamimuzi futhi seke umfana kwamimuzi igolo kanini bafowethu uNdlovu kaMfowethu emhlabeni ngaquba indaba bobuza mina sibanisa bafowethu kodwa nje bobuza nina zinja nina bogolonina especially nina lapha emarket nina nithanda indaba zabantu magolonina quza zonina futhi ezimanzi ezixabhayo zinja nje bobuza mina sibanisa bafowethu kodwa nje bobuza mina nginesabi angazi ngisaba umfana kwamimuzi mina lutho emini ekuseni ntambama zawushaya noma yinini sek uNdlovu kaMfowethu emhlabeni bobuza thina axuba indaba lesi ngikhuluma ngomfowethu kwenzakalani kanjani kuma manga zinja magolonina futhi quza zonyoka ngisomuntu enhlamba usekhanda inhlonipho mina kusomama ukhuse kahle kabi kodwa manje ngizama siphindukile ngenxa yezimo zasemhlabeni angithuki umuntu David angisho ukuthi khona ngimpointayo lo zaziyo ukuthi wakhuluma into engayona or usazi ukhuluma into engayona ngomfowethu uNdlovu kaMfowethu emhlabeni uyazazi kuye lo ukhuluma into engayazi ngomfowethu ngithi kuye quza yanyoko balebe quza kanyoka emanzi futhi exabhayo useke futhi